Johnny Timung Zindabad. 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 Luang kang ala langsung nang libut kihang amai kita dodam angtek nang kacini sa. Pinin dapat dapat pinin mai long tok sini do eno kami la so teng en bong te pinin itu ni lagi mat hadam teng mem da bisi si muli nang cetu do la so teng mute ni mai lo bisi mat tham BJP Zindabad. Zindabad Johnny Timung Zindabad. Zindabad kena dudun pen pinin par arong cipilo la pen ke pini BJP tungkit kedam tan kan po oke hai CCM Dr. Tulam no halang ni kami klaim mesen po jonelo alang li kedam tang hut panet ka dipu ka benglong atau anu kacing pur along alang li panet kabori pun along along ni ta cerap ni busi ni alang li tuman lam tak cipilo la selang li along ni ta un anke ke klaim dum kedam pan ke tapan ke alang tu makis so boy un anabang ke ni ta pali pen bini alang zo farman ni ta dap tipsi dudun po busi nili kindam the meeting bang so mai long pini cakon no asalang tu ani arong pilo ni la sonali ta silan tunang ni jadi ni makis so boy pun alam ala angtong asiang tong bang nang ke pele ti pa meka pan la so jalan tu ani ngi mata ani ngi cek ke do lo asalang itu mangkin itu pan nang budang pibek ko busi alang kini rada theng no ama rada mai long si alang itu na me ha gam kesar lang ke alang tu asiang tong cepat do besi son si lang tu ni gelo Tadak Arban along ke pini ho hadoeng benceng lo pini Gurudwara tangho lapen ke pini Birla long lapen rong khelan along kami pini ni tum Arban long pini long kian ang elo aku non aku puto dam thani ko lasinon nungwe ado lo pini lo ke Arban long lo si pini long nar ke pasidul do Arban long lo dak difu tahu no manga cingfur piglas me nang li haidet pen nang li hin jungjung pen tinci nang li klaim pijiran Lili bangkela pulo tahun along aceng thor son thon pini rong to kan nuan tame jing thor nang po along hom ato angton sibet nang po kopi ma tahun long kelong rong dalong nang po nasi bini kato ya aphan chilang pet nasi nili ala rong upelo tahun upelo nasi kato henta ni pangrong pet nasi kample mo busi nili mata देश को एक उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें वो वोट देना होगा तो अभी हमारे बीच में है तथा हमारे वाइस प्रेसिडेंट लुम्बाजोंग मंडल कमिटी